Can we go to our hometown tonight? Oh, okay. Can we go to the children's town tonight? I want yes a sound Quran. And today the Baba said me to me can or don't some children you say. Ntia basa kwasi chekura wonim asam kro. What am I say? And to be a me to me can asem dead children you couldn't say. Me pesa ne ho ya makono me pesa me ni hia no. Yeah. Afa de ba ne sen. And the ya ateko. Seche jamasi ametumpa na say. Ene de be ma na eba no krampo na me nya tenka bi amfama no a whole lot of things inti enura da no ye hyase wa bra ma me akọ ebo so unresolved conflict and bitterness ye kan ho be na ayapam Ephesians 4:26 ho no ene 27 ho me pa cho kan ho kakra ema me unresolved conflict and bitterness no Ephesians 4:26-27 Ephesians 4 ngoma de Paul tro koma wo no Eche ye adunu nsia no. Nenkenkan so ye adunu eti. Eche ye nan nenkenkan so adunu nsia ene adunu nson no. Said ye wose ne mubumfu. Na monye bone. E pa cho wote aware ase a wobetimi afu. It is your right to get angry in your marital home. Because nipa na waba no abibi wo ho obeye wo mpe ebi a waka kire na wonyai obubefu nti befu bo enti nipa de say ya adwuma mu say ya aware mu say de m na ye ka aware sem ti aware sem mu if you have every right to get angry at your spouse mubumfu na monye bone enso menye bone mommo owia nkoto mabufuo so cho fesi wo mame wase ema owia enkoto wabufuo so nti e ba no pa ni kwanse nwunujo abra wakoma nto we me pacho sanet ye was do not let the sun go down while you are still angry ema wia enkoto wabufuo so oba ni be mada asemu aba ose be ma na kwotwe mpena be ma ni so oba na yade bi wakakasa bi ya chese ne bonjo so nte no anajo no we say Tunisia ene o mu aye be ma afa ne sum ye de ni a kire eban oba nso de ne sum ye a kire na ode ni a kire kwan ho ene o mutumi enu na ahia o mu obi abeso obehwe ne yonko anim na apam anajo no wode wani kire ban so a akanfo kasa mu no e wode e kire o ye wu anu no o keka ko wu eti anajo no oba no akomayare bi aba besi ne so wo prepre be me sa abone sa be ma na mfi no ona ye nso no aso na no achew no onim se pe no pe wo pese wo kasa wo hia na se bibi wo mfi no wo prepre na be ma bufu ye no otam ne pillow no de ko tena sitting room na se ho oja ne mpa ne so oja ne ho no de ko da ayi wo mo ayi your friends 3-in-1 na so no mo akonya no koda mu ma ade chen ye ade chen wakodware wakosiesie ne ho ho oba ne da so da ho wankra no na okoye okay oja na hokọ oja na hokọ be ma ne bai no oba ne da so da ba bia woda na se de no oda na sa na adwo na akoma ya de aba ebufuo nti opre no no wanfi no anopa wo kọ no wanhwe se ebia na hotese na wonkra no kurama no se wanye so nti no ebia bibia si okoban no oba no no we say wawu dadada na jona otam ne sum ye koda ho no na se oba no ye ya wanya moa na owuye eba sa wo ekwan bi so no oba no wo na waku no enti wasem bumfo so mamunya bone e ma owia enkoto wabufuo so nipa ne be ye obone de bone bi wo ho apama ya na eya wo enti de wakwa akoto se wa wodem wo be se wo matrimonial bed wode obi akoda so a wahunu wankasa wore na dadan ama ade ache wano madurewu hwa na akunu ene apam ne ma pi koso be ma betimi ayoboni bebre wo betimi afom okwan bebre so ana kwan pi so ekwan ahodo pi so no betimi afa afom wo is human nanso eya na wo ba be ware a mesinya akoma mienu baako eye wakoma pa ya wo wo de ba ware na se akoma pa baako ya frɛ ne jimi akoma e wo se wonya bi wo ye ware nia wo ye oba wo ye be ma onya jimi akoma baako okay enu nti na bia obi timi ye obi se wo de wa jimi de mi aka me ko na ada so te ho okay
enipa bia won ne nso apam kuru onya perfect yeah basa me de ne phone so waya me toto papa waya me ho a ne boni ni ndru papa wode aya me no papa no kari sensene esan se baby a metie nyina na da roma wo mu se Dr. Brother Foster na man baby atena me ye adwuma na so eye ono ene de me ko rura school mu central school peja usi baby ma yehu ne ewo mu no so me chie adware ama ne metimi ato ame nwomesua so ama ne baby ani kwansa nka me duru kura na metimi eduru ho enti sa ba ma we se ye obone e to da bia de ya ne ma ne ye ya no mi ja no ho kwa na ese kwan bi so no ma ni papa wo de aye me me de channel so na sa me kasa me tena ho so so ana da ne me sun ne areho ti du ba bia ye sun kakra enti to da bia sun ne ba sun o ti aware ase ampacho esu ka ho na ya no firi wo mu nko wo de esu kakra na gi niama na bade e tan ne nyina no fa gugimi akomani mu na ma ho bre kakra e to da bia anya fiti nya na se divorce na ba na egu ho na ye dodo a nya no na escalate a na de eno no wo se be ma na tete wo be ma etene ne nsa agbo apam me say no one has a perfect marriage yeah na fi ekusa no yekusa ne dada no se wonya nipa no ne papa yo anasa ne righteousness ya wo e wo marriage ni mu anasa ware ni be 60-70% a me say dia can we do manage but here is the case ya ka sex ho asem. Okay. Eti be ma na yamade ya me yente no mitimi mie makoma mu na mabie me na mu de ama no. Because na mu bie no it goes with the heart. Ani akoma ne adwene no. Ani akoma no ne adwene mu bie ne nam. Nya sa wo benya your friend is saying meka ne said da sex. I know which you are trauma. And that's all chin door ya ne ka ne door e da. I say eyi uni du fochi ana se funu da emema bebere experience ya making nokre omunu omoyire mo da bata so omuni dua na eda fiu ekwa wada roma uwia enti omunhia me kakra bata de na wodi aye oba no abubu na komenti oni ni da nyina no osugu ni mu odi ya woni mu adno nso kesi wa no na esima no ne onuado sa wati ase enti ya ka cho se jemu manenko leave it jemu nenko let it go be ma bia abone a wode ayo ba bia abone ode ayo ba kasa bia wokan ye enti ene wo kwa no hokra na ho adwudum pa cho let it go free your mind free your heart manenko yade bi wo ho Apostle Frank or say Victory Charismatic Chapel yeah wo kuma se patase police depot no che wo pe so for Frank ma menchia ne papa ba bia wo bia no Yakopon koso anhwa no to wo srem ya kwa sorry da ko no ye nkyerɛkyerɛ oba bia ne kunu ekofa wo no ankasa ne hu nipa chiwade eye wo ba ne ya enam so ma ne hu nipa ne firi mu to oba ne ye na adwen sa wade no nya de ode be wa no fa be ma no so mo ne nche ne da kosise obewu wetua ne soka na nche ene oba ne bubu ye na ote hwie mu ba still was one fa ne kunu no bone ne nche ne mu enti wo se da ko so daye oso daye no wakwa sorry bompa ye se Onyankopon fa sofo panyi bi a wono wo Nigeria so na ompeja no sofo na semo o ka kire ne se wanyi wa yare sadada wa yare sa na wo wa won chen but umpese ebeba anasa wo bekura mu na wa sole de wo akoma mu no jemu ne nko kunu bone na ode ayo no jaima ne nko na abenante o se bra me nko kire wade o se mintimi ma o se bra o se fa okunu bone ne cha na bo se I have free my heart mejai mi kunu no wo makoma mu onko enti wode ne bone a che no ene wo so won sore wo se mintimi nsore wo se bra afi wo ye se o peja ne mu afri hwi cho ne mu no afi de nani so tie no no asole fri ne mpa so asi wow daya no wosun yo but wonya ne healing no wo daya healing true dream na o have ye na so nya no wow it was what the chen won akomem onya instant healing enti ye obi wo ho na ba
Said the mama akosua ya da waka na ebesi wo nhire bi kwan. Ebesi wa yale sa kwan. Opportunity bi a eye blessing doors bi a eba no opportunities bi a eba no ebesi ni kwan. But the moment a wo be jemo no be hu se na de nhire ba. Ene de nti a ho kire na da so te ho no ye me de odi aye me brebre bibisi mi nsem ma me kire o papa. Enti obi a wo de sa de na bi anso no nkoto da. Yes. Wo nye ye da sa me. Da sa me na wote. Menya ba bi de me nurse me kire wo nyansa tu. Onko wani mu da. Wonya ba bi nso nsi da. Wo be pla wo nte da. Oh, wo tara na awai. Ti yemfa yen ho fonso. Enche se yesi ye pesi Yankopon de yen fonso chen de a ewie ndura mama akosua boso yeso ya boso yese fache. Na apam second one na ye behwe no. Ene se sexual neglect or withholding. Sexual neglect. Or withholding. Me patch of 1 Corinthians 7 verse 3 to 5. Where Corinthians for me di kan de Paul tro koma wo mo no. Etire na ye nso. Patcho etin so nchemo miensa na e kopim num no. Eto da bia yetimi hyada se me de etiri moden kwan bi so. Ebe bɔ me yonko. So ono na hia na me fama no. Okunu ma oyere de ese. Na oyere nso ma okunu sara. Oyere ni onwa ni nipadua so tumi. Oyere ni onwa kasa nipadua so tumi. Na mmom okunu. Sanso na okunu enne ni nipadua so tumi. Na mmom oyere. Patcho is simple and short. Tietia say bokoko do not deprive each other except by mutual consent. And for home coming ukunu. And for home come we yere. I just am me anu nyina ma ya adwen cross say sa bosumi we die sa and na we see die si ho. Say bosumi we ye chiri the face of God. Ye chiri we. Na say bia edro bia ye anu nti no. Nya de a ibenya nnam nkita ho die. Okay. But senya sa ye nom ye homeopathy edro say de be na prostate ho nsa no be free ho. What am I say? Okay. Apart from that, my brain yes excuse. Mema dodo na no enne wono kwotwetwe wo ho. Ansa na wo ho asane wono. Eno na wo ka asem DJ Black free program. Eno na me say eba na sa age okoti afi so nti me de nka ma mie pono no. Etiti afi so na bi wo kran so a ofa kire ho. Obi kwoti nku ai sa o sa ho. Samena. Oh. No de akwotwetwe no. Afia. Apam yeso okode kwan da wiem. Yes. Owo kwan da botan so. Nokre. Sanso so ena ehyen. Kwan da ensuo so. Le kwan da ensuo so. Be ma kwan de oba. Baba wa ho. Sa na tworo na ka no. Enti atoda bia na ete say ye stress nipa no. Aye say ye body timoden ye de enna no aye manipulation bi ye de yes a punishment bi wa ya de be be twa so. Ade so kra say ye ka hemamu ye so ko ho e bi ni ho. Samando kure ni ho. Enti wo asase so de. Ena Dr. Sisters be ka no sa bre yi a wo asase so ne wo so a ye di bi no. Yiro ho na di ansa wako. Eti ka bo fo omranti bi ansa na bo ne na ba. Pa cho fa ho nka meme. Na me no wo bo akokora wi no me sa tam so me fa anya hwe. E fa ho nka me na ba be ma no wo bo abre wa wi no. Ya menopausal age dryness bi aba wase anase bi a honam yaw bi wase ya we ya ne ade na mefre Dr. Sisters na ene nya nkomotwetwe be 5 minutes bi ene oba na be ma no oba wo ya na we estrogen level ne kofom enti be ma na oda krampo na wote yaw because o hokura ntimi mfa 21st for be hell what am I say enti there are some your friends say medical situation bi a wotimi ko wuram na odo kwan so se nnam nkita hodie no so no kwankula no eno na ye ne Dr. Sisters ebetwetwe ho nkomo na nche ebekọ ne nchen enti maye mfa se me de enna e panish me yonko se me kan ye wantie se wakọ akwatwe mpena na kwa bonten wo otum saa nso a any effect bia wo so de enti me mfa yare bi mmerɛ wo se wa ma ho kwan nti wa ma ho kwan ya se be ma na empempi na no munya blue boss se bi na ne shuwa mu ana se ne na mu ya ne ya obo ho ana aba na ya se enti e ba sa ya na ha adwen na je bufuo
na ma ne koko ha no ene mu asem a ye kan apam ade ba ko a ede e wo wiase wi nyame asem firi ho a eno eye na ampa e wo de e si kire de wo de abobone e ma ye wo de ice cream ne ene ma but mpa cho na se wanya obi a wo do ne pa na wo ne da pa na wo drew way pass point say bia wo hu sane wo a e de ahema mu kwa beto se ka ho ja na besene foro kora abaka se mun betu agya okay ede wow nanso to de bia ne ma bi brebo bonyono bata ho ede no eda ne nyonyono ede maye wo ya ware ase ebi ne forgiveness spirit na yaka ho asem se jai mu manen ko beta na se ya free mama de na tena ho betena ho okay bibie ni ho enya possible yes e bia so e bia sipen nti esi jai manen ko yaka ho asem na ye drew we say no se ye de ye punishment se obi me partner na se mi kuna ya made nti na me say ai wa ko chimpenenti no me ne na ne ho ye mi nyan madam planche nya ne na eba so enya nne na mpena twen wukunu nya wukunu ne nipa first person a wakotwe mpena wo ana obi a wone nenso ena papa bra wonso o wife na ogere no enye de edi kan ensi deni wo frajuma ba na msisi ya me ya ana mesra ya me ya ana mjonku ya me ya be ma ho sore ne wo ba won chen a wo so ma ne wo na enu na ka homa mema pi na akwa abonte obi wo ho a wonye na adwense nko befa na yira chi da ye wo mema bi wo ho a one me very faithful na mama Yeboaa misisi ye me ya na me ha ye me ya no so uta de kame a etime ko so sa na se apa musisi yo ya na ma wukunu kurampo ne wo da etime sisi wo ho so kama na dia na wusisi ya wo ya ne alo ko na wanya oyo bi agrisi na wama na se nkuto wama ne dia massage o kama opia wotu ya se kosoro ba wusisi ho wo wie na o massage wa hemu ni wa hemu akama ama wa massage wa se kama ama wo wie na wusisi o ya wade wa ya ne kakra de ama wo be wie na bia wo be da no be so na wusisi ne ko wire kura be fi se na na sisi o ya no but ye nim sa ne ma no ya de ne ma yi ho ano but ade ya wusu hu wanya sex no in a right way ka be wie na sa ya de no kole ko be ma na mi ya me ya oba de nufu hye wanum na onum ne yi a wodu utitu oba nufu ase kurampo na ti yade no e na adru e ko true but wadwe wo utiri mu se oba panish oba no wadwe wo utimi se oba take revenge all because o kuna akotwe mpena wo yira akotwe mpena na sa wo yira akoye bibi a wo mpeni nti no wo de ya revenge ni nti no eno nti na wo de we patanya noa na mpena no so ya monso munsusu yanka se be bi e bia onkotwe mpena but e bi wo ho a wo ba wo su ne wo ne yoye nti na wo kuno no so kwa abonten enema bi wo ho solution na wo yanka se ye ho but ye hu kwan a yemfa so a solution yen sabe kan but e bia ne da yanka se ye nim e bi wo ho da yensem nti ne bo afukura fa akorokoro jeje no oso obi fom kumu a obi fom nya enti dia na wo kunu apam akotwe mpena machew na ba ye basato plato mpa oba ye kra best spread ye share sebed no so ma say you kra de mo no aduane be say ye to na wonkwan na wudidi ya na wuntimi nyi uyem ni apam na mafraw e ba say ma ne nye do pa silence to da bi a ekum etiboa ba to de enkasa ye wasede na ade achi anasa na dwono wafre no ono kra wonna wuntimi na ade bon wo betu wani bia na nani guso kwan ya me fa so ame no da no wani nje ho ana to da bia ya bisa questions apam okunu se yesei na me sum nyame ma na so mbonsam e Christopher dodo na obekom no ma ware no eno na egu dodo true Christopher say ena be man so yenkasa kohwepo no emu styles a woda ka se oyiri nyi bi na wantimi anya aka se no ntene na onim size apam ne ma bi wo hwa ya na ye de akyekyere ye ho ade bi e be ma wukuna ani age every mistake is a new start ade bi e be ma wo yira ani age se fa dem kwan ye fa so ye mpa chow enya bone adidiem se udidi na ohwe nkwan yi etafre wonsa ebi kura timetafre bonum na no ya mente nye sa wa abonten kokoa mu de otime yo ana
utimi ya pam ya beka senye but kwan bi so no ye say bi enye wotafre wo ba ase anasa wotafre wo yirase enka je bone okay iwo go didi abonte ayom choba na no nkwan wie tafre ayo mu a enokra mansan ne didi na enokra pa mansan ne didi mu no obi wa kran pa spoon disposable spoon obi di ahye ne numba kone asa de tissue afa so ne de ama ye fa detergent anasa ye friend soap bi akra honhoro so ne asa de ama no kra kodi nkanya bone kwan bi so but ama eniema bi wo ho esom bi wo ho so e makwan sa obi ya ne gidie ba me gidie mu nkanya bone e ba me kunu ani je e ma me yire ani je e wasa me ma mitimi kura me kunu me ma na ni kafie obada bia wo sori a wo chekere wo ho wo pia bonte dia na oyi wo sere ho wunya isa eyi medie ya me de nam na wa yi ho fianfia na de nam but efie na wasa wo ma wo kunu ani ka no efie wasa wo hye lingerie a night we ya net wo mu bia no wo nhye okay da bia wo de ntoma akure wo ho da bia duku bo ti so ba ni ka no de kwa bonte dia no wa yi ti ho no wa dress wo de life no wo ko ba kire hwan bo kire wo kunu okay be ma wo fie nti edi se oye jealous se na eyi wo pie dia wa tiesie wo ho Jeremiah da bia ode eyi ne makoma ne maami ai na ka wo no oyire nko a wo fie a ede na efe se wo ba nko anu ukunu wo ho na ayi 3 in 1 ana se 2 in 1 ba bia hwe kwaya no wakoda ho wa bie wo na mu de ato akonwa ne so asumfidie beba no go pehwe wadam so obekwa abasa wo twe na kofie so bia se waje bibi ho pese wo kunu kafie a eye adwuma ye adwuma hyehyɛ wo adesua me se aware eye adesua te se de wo ko school but ya yenye ne senti nti na nananom se aware anya nsafufu ne ya ka hwe nti se wo pese wo gi wo kunu ye ho adwuma wo ba ye ho adwuma siesie wo dem ya isa brazy adaha na pant daha se no mo no tobo san hye ho ase bio o se wo ba pese o gi wo kunu si ho ayeden siesie wo dem na siesie wankasa won so ho di huni fa pant na ha na o brazy adaha na ayi ye friend say we daha se no aha na egu ha nya se bed so da bia ne eniema we daha na kuru abasi anafa wa bone ma ongo hwiengu ne ya tentasuo unchuchi wo se wanu pampa na kasagu be ma so be de wanyi ne hwene ento fom be se me ne udi nkomo wanu mu pampan no krampo pam no ntu koda ya si use your toothpaste brush your teeth na chuchu ketre ma so nsu ye ne to da bia nya sen nkobo wa ne se white ne teche ma so na ti siesie hu di hu ni be ma boxer shorts na ya mo hye ba ko a be 2 weeks o se net wa chenchina ya di dwiri wani mu a ebe kura be titi se de de na edwiri ho no enya se bi nso ni ho ebi wo ho ebi esi na efirigu ana agina what am I say be ma di hu ni ya shave hu okay oba shave wase kama di hu ni be ma ne mpese kwatere kwakula mpa ebi pe ne kwatere kwa wo mpa de kwatere kwa nso na so upese wo twa de take and jones so a ye ne fine trim ne fine ne jai sa to na bia wo ja ho saa ne ka be ma bi wo ho a wo de ne yirade we se meka apam obi wo okura mpa ekwan ya won fa so discipline ho oduru ba bia anytime bia no waje mutui sister bi be ka kire me o se one ne kunu petando ade one ne kunu beda to da bia ota na ne ho enye na se one ne nna anu ehye eto da bia yentimi enhye yenya ho hyeso kakra ubetimi afridam ho o meba betimi akwa bonten no akwa yi wufuna ma uwi a waba be mframa no nso uyi na wanyina ho kakra wo kwa na edi wachi o sene ugina ho kakra no waba but wo ya sane nyina ya ne amanketinketi obi o ho abon se o enye hwe mama ebo ebitimi hyeda de ntoma no kuru ne ti de kuru wo de ne wagya mu wom ani asabi wa pesa onya asma o hye wa konfo enti niema bi wo ho apam yensiesie ye ho oba ma omoto omumfu bebre ema wo nwi ma emfu bebre na awotwe mienu na awotwe ansa krampo na obe menstruate bia na wo se wo shave kama
Watch out who knew in Funtamua, why ya by 2 weeks time, watch out 3 weeks, I was we shave you. And Jow Hukuha, a bassa ma pampine bound, or baby run when I be imagine a while, not at two and my son and noom. It will be both fast to say ammonia. I thought about fast a day. To say ammonia. Oh dear. Ain't ya Pamatoda being so sore. Ye ni pedri animal sono, ye Fred Dr. Sis to Sumami. Okay. And near me bit me bama. Ye lose interest, that war. Mon friend, we say, mammy. Na Apam me friend, Dr. Sis to Sumami says, ye, me da say. I thought that be any pediano son say, be a ya na a bemuntino. A year no so ekoma ye yira anasi atenka won nem no e yira. And na me the way twa to fridge ne kono ye beto aso niam no dɔɔso na ɛtɔ da bia apam emema no ai low testosterone enti no ema na kono wo enem no na etimete kɔ anti ye behwe health issues a etimi affect sex in marriage yenko yese obi ni mu a obi kire ye be call Dr. Sistu so sciatica expert for 21st clinic ho na odi ni dwuma tantra here runabout se sciatica ha wa bomode na fo ani kire ho ye wo best 50 branches ni ekire wo memu nyina da na ekwaje wa yaresa na bibia nso ntimi nkoso ye hwe ne ne doctor etimi atwetwe enkomo ne ahwe eba ne se apomoden so a edien issues be na betimi aba ewo apomoden ho a eno so betimi ama obi atenka se woni ne kunu anase woni na yire ebehia no eno so no yemfa be sesimenum eni ho enkomo sesia na yehwe doctor nso nkyerɛkyerɛ ya wode ebe mayen ewo hasenum ma yehwe Dr. Sistu Mpacho what yanka good afternoon. Good afternoon, madam. Dr. Mpacho Apam ti say. No, now, sir. Nyame adom we de anim sa wa ye busy so boa ye be 3-5 minutes bi. Ena ye kasa Mọ́borọ̀ Asem so niema eya na ma ye lose interest. E was sex ho wo ya wade mu. Na emu ba ko ya yesua ne se e ba apomden ho nsem a bibi betimi asia ma obi nso so no na tenka e wonem no ebetimi ate akọ eye de be na ebetimi aba se be ma yemfa mema ne de nansa sima mienu fa kyerɛkyerɛ ho ye wi ane ate asima ni mu e de na beba e wo be ma afam apomden afam a ebe mu aka se bia me ni atenka se me ne meyire ebeda. Okay, so fa be ma fam a ye etimi ba no se mo ye be ma na wo condition bi a ye diabetes one thing I see ma Oheneyere Asem en koyi social circulation ya na moja entini nko obema ni te baka na obema ni ntini na so aside that no ama o self drive so the way anka o libido ase only bema o ba dada no so take because one ka entini na no psychologically no so sound and also no so good there over your sex it's no sana ama o self drive no e ba from o kon do say only o ba de go game of obema na opportunity na so e mo to bojuma na na entini sole a mo wa drinking be ma o sex demand so na so sex drive no e will no na de e ni e wo sugar problem a de e ni say ma entini na e fa moja no kese wu e entini kese mejo be na e wo obema no e na e kese o ha o ti na sa entini no ti fa moja de e fa moja a so obema no asola gina ho but then ahodi ni ho a bi na fa te kuru biam na de ba ma ahode eba me se entini kitwa na ewo obema na ho no eno na etimi fa moja ema na yeyire afedie ewo ahode a elitimi afa tokuru mu akọ but then enam se shi da no ti no ma na ya na moja no ya kick ti entini fa ho no ko ti ba sa na ema be ma be na no wo such a low self esteem omo no atenka fa oba ho no ya na entini en possible afedie to process your prostate and also etini hygiene then ma de ye yale ba ka hygiene e prostate etini ma prostate ni last and answer prostate between inflammation of the prostate the inflammation of the enlargement to it means interfere with or sex drive it means interfere with or performance etini ba se o tun ba ntan etini ba se maybe check and sanaba etini ba se o tun ya na emba kra ni na no
the old falling in now the watch a horse and to some ever. It's your bar, Bema, or bar, now within 1 minute, spend none of our busy. I'm all body Bruno, and I said, my body to soon on the other. The next time over corner, I gain on them and Texas. You know, I gain the bar already. No sex, you know, the home. Okay. Aha, but how 1 minute, 2 minutes, I am and lay a normal, but then. If you don't want to problems in over and you can okay. That's also chronic pain. We will be our pain more young one. As you know, friends drive no so a from cry. And now we cannot be at only the Obadi and that. I didn't expect to come once and be I expect on. Obi a was Africa, the Demasam, Quay, the NS is here and I begin to be but so the NS is here. Now what's the pain? What I said, there must be an. No back you know, Augustine or watching, and that's how to pay go on idea. A second to call, oh, young one, a bit more than my son, and you call any African for any condition be a young one, or if I get by Diano. A bar and my owner of the Masano, and for you only test drive no conduct only about baby. Dog, so bianya diabetes, high blood pressure, and I say be a nerve damage be on the crowd de wabo so high blood pressure ne sa kidney no ne diabetes no so no ya na no so go track can be an hour me man dim. Yes, any heart condition, maybe go heart failure, go kidney failure, any no affect your performance. It has no a command I don't just a man more anything call them and na a kubata one timbo mojaman inquire. Then Obama okay. And so we will so hypertension, not all the so or diabetes, or the so examining no. Already leave less I am a only quite there. It's not a trouble, my family again. In your eye, okay. Yes. And also hormonal imbalance so there. It's in the Masano, it's about for me. Na na fam so dear na oba bi wo ho anu o per sex support me satisfy ne kunu very well in bed. But eniama ben na se eba eden sakraye eba pomodin mo oba afam a afa de wase me ni atenka krampo se me ne me kunu beda especially se wo ma oba bi wo ho a wa wo awie no eya de ben sesan na ya na eba oba wa wo awie a me sex e won on sex no obi e so homo dey prolapse me homo na ebuama ye me show eba it is our home on the produce to do suppress urban sex drive. And all you cry and lactating amenorrhea. There are only messes or a column and not for a man messes 8 in Bano. And I'm sorry like a produce to do and a man and messes or entering by you. It cannot silence on the sex drive and so on. Everything you say they are only finding at that instant. I brought a column at this month. And all, and watching about menopause, and after all your bend menopause, it's showing level. And say another hormone, and also drop a crown. It's showing, and my hormone, Emma or bar, exit for easy, and a more bar sex drive. Yes, it's showing the hormone I produce. And not to poor Emma or bar sex drive, and that's all you do. And for it's all menopause, that's how it's showing a drop it. The drop of cry, drop here. Only a mile more menopause. 90% one, I'm not best them up rather than about 10% after nurses. Still now, I won't do menopause. Still now, all sexual drive. But I want to do now more. A menopause. Almost say a dry because them up on one or breast because I'm a sad a dry. The dryness, no, actually, is showing now and another woman is the after. And on 18 years, 10 years. It's a bassa one in a dark ramp on no tea yaw. Yes, not tea out because as I say, dry, I have dry. I have dry for another money person of one, or money boots, or money crew, or money in a civil role. Okay. One percent, then my dear lady, then. Okay. Yes, I do not look at her. Or that, or try to tell one have a take her. They take them out to know if they do. Yeah, I say. Obana wouldn't be my Yamani child. That is so dynamo. I am a location, the Basana, or sex drive at the bottom. So stay away from sex for longer periods of time. And I say, there's some Obana when you know,
and also on the side so energy too because of less stimulation. Hey, Dr. Yeboaa Apam, Oba tena se cha wa bra on having sex a nipim no esote. Esote, the fact most of the can say the year. Yeah, stimulation you know, erection. I was I don't know, erection muscles. It's me erection to say that might be a estimation now. Aha, it's Oba also stimulation, yeah, and but both I am for you, papa. Stimulation and cohort and nutrients are also supply muscles in our work on and yeah, and not a solid exotic. Okay. Yes. Effect. Have effect for longer. What is the effect? That is the only effect now. Therefore, over a longer period of time. Doc, my nurse say, sir, how your boss when you will be any chemo 21st clinic and more number bang and I'll bet me there to Jadia. My say, by your bet me no Wakasa. Oh, the number is 0540 0511 Yeboaa say 0540 311 311. Yes, it's over 0540 now. 311 now. They know better now. Question also because we are no effort how we now all the back on so the making up wow. The medical condition and treatment in the treatment. If it brings so a psychological issue, our lemons and sadness, stressing your brain and answer not be so bad. When you are counseling or also, it's linked idea, now your counsel now. If the answer I am good here, not a matter how the body now, it's not guardian. I said they are making and Matse. My nurse, Dr. 6 to say we are soon ya break a crack at the Maya Yaminsha. I will see Dr. 6 to Dr. Penya within the Jumo 21st clinic and Yaneno Equatrian Comono. Ah, ya moneda. Why? Obani okunu ya mawale moneda. Obana say Apam Quatina Samimbisa we say na yan shen kwa for so. Eya ema pimono, e de be na munya no wo mu. Se enemu no de na eye de ema mo. Emu de wo hin. Oba pimono. De nya wo mu. Clitoris ne de na munya no wo mu. Doctor say oba tena se chena se wan have sex a itimi shrinke e phone ne kese no sote be man so sa se wan have sex na cha e phone ya de emfa so be na munya no so e doso pa fa so e wo mu doso ya ka na sa e fiat say apam ntimi nkasa say doctor asema wa ka no de obeka ti a wa fa de ya ka ne nyina ho na ye nkwa afrefo ne ho we are Yeboaa Apam Obekasa. Ase. Mama, e fe bi trauma. Unso obi wo hwa ne nkwala blame no. Obi abuse no sexually. Okay. Obi ne die. Obi ye ne bibia enye den enye. Enti onyine ye na wo ware ye no. Se be ma ne ben na wo kai de esi ye. Enti be ma no ho ye ne hi. Ene ye fe no past trauma. Sexual abuse, sexual trauma. It's one factor a handcall for preventing to have sex. We are talking about a Maya woman worry because I won't pay sex there. Yes, also obu wow. Nyamyadom and it's a worker say be a bear man ni dua so. Because omo dear no ya omo sanya omo was a how no and again woman so ye circumcision. Ye twa wo mo eno se another eba no so no ye but obi a ono anya yi de se on cycle ne ho anka onwura aware mu oh da bi o obi o ha obetimi aware ebu mu wura mu wie but o te ho na esi na adwumu a etimi masa nso ba okay enti be ma no ho ye ne hi be ma ne ben na ne ho ye ne hi ene e fa no sexual trauma no ena resentment eno kwa de wa chire mu maybe bema na ye na adeboni bi na ma bema bi wo ho munim kasade okay yes emma de emma ye bema ye how they talk what they say na bema nso de onu ni hu ye no na ye ne fe but wo wa ye oba na de awie instead so benya kasade bi de ama no unim kasade
o ban oban no ho no na wo senka wo kakasa bi a betimi ayeden akyekyere ne ru anase we bi na wa anye mi se yanka me so me ye wo saa enti anu sa no so ka saa me so me nye de me mpene ni nyina ka communication ni na ka we ho na sometimes so be ma bi wo ha okofa oban no no slim. Okay. Owo ba ku wie no aba be ye kese. Okay. Enti wono oben oba no ho se oba na ye kese dodo. Eno kwa party mi ye den e ma sex ni titi free nani so. Eno so another factor. But ni na mu no communication. Okay. Na sex counseling. Omukọ sex counseling ni na betimi abo no na they should spice things up. Obi o ha ne past relationship no be ma ne nim se ne one ne be ye won pa no so ni we no. Ba kwa ware no be ma no one way pe no onim. Enta se obe no kwampo na se obe gengi na obe ha no nti no onye and obi was cry ye say ya was ma sorry ye chi. Na me ye dickiness. Na me ye dicking. And etie nyame mra ba cho nyame mra say ade bia be ma wokuna ni agi wo fie be keeping no do it yes enti uni right e wo ni pedua no no kre but I no so nche say be ma no for kokko no de ko but ade betimi ebi wo apam bibi wo ho won so nhwe da wonim say enye de but wo ko so hwe wi a say de no wo sini come pound so what ma say enti bibi wo ho a there's always a first time enti yem wa ye ho se be ya enemu nsem empire say wo bo na abu nkutodwa eye wo bo empire na abu nkutodwa oba pim na ye de ma mo be ma no oh eye nyuma pi se ba ko ne se boama smooth penetration ye adwuma smooth penetration ye adwuma se wo kan no nko ade a o ya dai wo kan no a ai o kan no ana o touch no a o touch ya ai touch ne kwan pa so oh mo okay sa ayese nwani asore no o do nsa kan etweko do nsa kan etimi ma ne na nka ye nko no ko ade asem na apam wonke afrefo baba me boa 0260196065 we dey dan kaso 0260196064 0260196065 0260 and that's one kasa 0260196064 0260196065 or say you fire program I we. Me pacho good afternoon din baby aka say free. Afternoon auntie. Pacho litimi. Pacho litim pacho ho ye. Adumo pacho musu e. Yensu ye ho ye na ehefa na ono ye ka say free. Ami mi ka say free bechi. Pacho ma yenti o. Mi pacho eto de bia nyensin so a nyenchi ya eto de bia ba nzu so ani say. Ebi afai ukutankola 3 4 udi adbeti ube prafio na kola be ko school ube ba de also aduma bi a wo yo betena ho ube ye aduane na nyama ni nyina bi ni fi okodija wo ha asana wa san ye aduane ta mi so ko fa kola wo school be ma be fi aduma be ni me ba na aduane adio because e oba ni na so dey fine but di we pe na koda nkonwa mo be ka TV na be social media so sa obani betwa ne ho saa kasadense ya fama na wo koda na otisi na oti wabra we fudi ho akame ana internet fre nim se musu bema na mo brambu bema bia eliti bema bia wo mo ofie bia wabra wabre no kora wonye bone why nya bone bema ntimi nkofa nkora wo school man na ofo mu nkoma nkora dware wo nso mu bema be nso kita remote bia wo bo game wo hwe TV mpacho wabre na otisi ya bema mwa wo de na wabre madam wabre wo bre nipa bra wo gina ho me Yesu Kristo Nyankopon kora bo nipa kora wo gina ho me why Pacho ntimi kina counting bema no misro mo bread e ba bibi no mo ba te ka tapo na ba tina abo amba na but eya na won so no na one na kasa ya kasa de eto da bi kra oti o se wo de me bo pa anwumre na de ahye mama no why enye na sede but o ye nyina ya sede de ba be ma bi ohun sey oba sede a wo oba no betimi alio na ma na ye nti bi o ma me mo pa abo anwumre na ma ye fine what am I say anti anwumre na so ye ne fine am pa sa bo hye no anko ye dia me pa cho good afternoon din baby aka se free good afternoon Pacho good afternoon baby aka se free I'm Mikase Frashama, me the George. Okay, Pacho me enti o.
And we could take you now, we and so man, Tinian, and Emudia wa here. Ephesians 4:26-27. Why? Ephesians 4. 26 and 27. Yes, yeah, that's it. Me pacho, good afternoon. Now, Kasa. Kafra. Good afternoon, baby. Akasa free. Afternoon, Papa. Evangelist, what is meeting? Oh, Papa, Pacho, in my entire. Yes, I'm a super. Now, by far, our limuna, Ecosia. My mind, no matter what it says, come in, not to see what you did a class room. A funny friend in our home. If you can look at us and Mark Rano, when I'm benefiting more, that was sexy. Because a baby or tire side in the piano. On time, no one to perfect when you cry for you. And they managed to say, or they were coming, Mamma, then my watch and one. So I know that man, I'm swinging and put watching one or for watching. So, okay. I cannot say, Sunday morning. Say on moi, friend say, "Obi di kan repu na nsana o." I'm saying to me the best and the translate. Say Obi ayu di sa pen say, "Em na ko no na you sa." Okay. And that Papa who man name why but ya nya o point now person will make you know. And na eboa ye nyina ma ne mema bat oba na yese obo adwaman be ma de betimi afa akire wo se be ma no so ne prostrate one time have sex e be ha ne prostrate ya pacho obetimi afa akire na wo oba no so kofa akire bia wo abo adwaman ye ni be ma wo abo adwaman 0260 196064 0260196065 me pacho good afternoon din baby akase free. Good afternoon, mama. I want to say me pacho ya hu ye na so e Sompa e market ya pa yay ai me dia no ye ma ne omo na so fa be ka side me dia me da no time pa o no yire ya dai me e wonde mu na ota me je hu asa we say no bad dey no be kai was say woni ni kunu ne ba be hia before that no na wa ye was say basa ono dey asa na brain spirit asa na ma ne ho and ono ne no na me say eniam ye duma anate etano eba aha o da oju ana ah no dey na asa wani age sasa wo ye adwuma pa o me say wo ye duma oju ya le fi Mate. In the process, the best CBA no. Eya na wadwe kran sha down course because wo demo say wunya ne kama dia but before that na no so come pa cho good afternoon din baby akasa free. Good afternoon to you, Bob. What to say? Do they do pa cho ya hu ye me yo now so e boko na mun apam ho chairman boy yo ojo so ate won kapa na ati Bob pa cho na mi asebisi na mbeso ugba mo kwa mbeso ma yentewa mpacho yetie o menya stadium aha na nenele call round now say on page 3 also me meteno echire die no echire ne sen obebutu na ma page 3 eya ne to ana say doggy style na woka doggy style American. Oh, doggy style there one person saying. One pair e bia ono na mpe. Or say ebe ha me na wudi o de na. Ada o be ma so wana.
Oh, wakaka, so Anti Sano so yana kase biasa, but say bia no so dwene ne ho away. Self love be no so do ne ho ansa no bedo because uwie na akwa na wo am be ma wa ha nti no. Enya bone de but say bia okasa wo mpa anya ne ma nyina na obi wo so a wo pe. Nti bi wo ho anu watena se. I'll say anything, but don't to be continuous lifestyle or trip enjoy. Auntie, any say why ye bia ma pen na dia na won so watena se why? Onye style foforo. Okay, last. Yes, style foforo. You me so me da se. Yemfa last caller na yemfa NC. Wabla Haja special local foods yeda wonu ma se endpoint homeopathic clinic so yeda wonu ma se na Leicester Company Limited and so yeda wonu ase. Me pacho last caller good afternoon di baby akasa free. Sompa. E market ya pa me dofo. Just dan Sompa ni. Yo mate. Pacho ma yentie wa. Yo. E ma be we dey masum kakra mbe me se yani se oni ho kafo Asia etwa se munya mo ba prekwana se bi be ba tebi because most no se eya mema no mo taye sa ne ma no obema no ba pe na se ada so ba no ba no ba yo no wa sorry nti but me do I say there me adon me ya me bisa se o ye okay oh yeah no ba me nim but most say na me dan for mo we ma ye mo ta company about sa de no ni se me bintin be se me hu se eye se obi ahu ba prekwana se ebi ba anse bi aba na se me no ba jana me na so no ha because I be na me se me lose control ba na me nya na ko 2 and 3 mate esa we ya de wo pe ya ne honam besane ne ntem ba ma de ni kwan sa wo ho ba wa bra wo yire ana se wo yire ho maaye e ba sa na se ya ha dwen e ba sa next time no wo ba wa hwa na wa ma bia na ho aye hyin be ma wa ma oba ho ansane na ansana wo ho asane no eya enye nti ye de oba no ne ho besane ne ntema ne de e wa tricks me ma ase wo no so a ne ho obi wa e besane sesie nti no oba o ye experience bia no onim kwan yo pese ne kunu ho sane ne ntemo a ba bia obeso ne ade ba o se me ma no so no mo so mo steady e ma no na bibia ye equal ye de si ha se nom apam me pacho last call out din baby akase free. Pacho me kase Teshi within the same. Me no mo dimo. Ejuma da se boniti awa ma na ye bre na so. Me pacho no wo kan e ma wo mo ti wo mo ti so. Don so mi ti so. Eni to mi di kase. Enti ajuo bi wo ha. Woni den na mi dia o le ti ye one to out. Maintain a question here. Or say adwuma bi Me wo. pacho me say. Ayo. Ye tie o. Me say. Oba we do me so mi ti so. Ajuo bi wo ha. Woni den me dia wo be ti ye dia one to out. I know the wo ho. Na to da bia ya na dryness no. Would you do penny fear so I na estrogen level because of menopausal age na we remunity estrogen level na be ma wo ho afọ se be ya be ma no e ho kwa wo ho a wonte ya no ya na no kofom enu nti na to da bia ya na dryness wo yase awewe se nti no e ba sa wo ne be ma na da ya na wote ya but ye wondro wo ho a wono mo be ma wase na ye kama no na Dr. Sistu so betimi afre sa number we 0540 311 311 0540 311 311 at 21st clinic for one ma boa eye council bi na we hia no mo di amount ye di see asem time about sentence so ye da one ma say one ma boa your person ne Mọ́borọ̀ Asem edwumadie for twetwe nkoma ya ba ne 0509 438 463 0509 438 463 0509 438 463 Mame na ye nua be ma Jeremiah Simpson say elder wo boa ye wa ha se no kan ye ho na dwumadie etimi ewie mu peye mame afu anso ye da na se Augustine St Augustine ye da no ase afa ya Apam Dadaa mame akosua